M23 kandi yamaze kongera kwica undi mu generali autoproclamé. Uyu nguyu akaba yamaze kwitaba Imana. Aya namwe mu makuru ugiye kuba nkugezaho. Abayobozi benshi bakomeje kugenda bitaba Imana hano muri Wazalendo ndetse no muri FARDC. M23 iri kugenda ibakoramo akazi mu rugamba rutoroshye bari kugenda bahuriramo hano muri ibi bice bya Minembwe bya mbese hano za Rubaya, hano hantu hose za Cyugi, za Kinigi, ahantu bari hose ibintu birakaze cyane. Aya nama kugiye kwa nkugezaho, ntabwo ndi gutindire, ndaza gukubira ko nanone Masisi, muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru bikomeye cyane mu by'ukuri, rwambikanye hagati ya M23 ndetse na FARDC n'ihuriro ry'ingabo zose zifasha FARDC, ndavuga mu Wazalendo ndetse na zirangabo z'i Burundi. Ni byinshi cyane ndibuze kuba nkubwira kuri urugamba ruri kubera hano muri Kinigi, hano muri aho bita muri Kibaba, ndetse no hafi y'igice cya za Rubaya. Angana byinshi ngiye kuba nkusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Rero ndaza kuba nkubwira ko hano Rubaya ikomeje guteza imidugararo cyane kubera ko M23 iri kuharwanira cyangwa se iri kuhahatanira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuba ihahabwa nk'impano, ikahabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese nyine Kisekedi Chilombo yamaze gutanga aka gace kugira ngo Amerika igende ikikuriramo ibice bigiye bitandukanye, cyangwa se igende igacukuramo mu bice bigiye bitandukanye amabuye y'agaciro. Ndaza kugucisha nanone mu gihugu cya Uganda, nze gukubwira ko hari amajwi agaragara y'abashaka kwivugana Perezida Yoweri Kaguta Museveni, n'abari mu ishyaka rimwe nabo rero muri NRM, bakaba bari gushaka kuba bakivugana uyu mugabo, ndetse ngo bakaba bamwivugana bakoresheje mu kubimunyunyuza amaraso. Mu by'ukuri ngo ni ibintu biri gushaka gukoreshwa n'abapfumu. Iyi nkuru nayo ndaje mbe nyikugezaho. Ndaza kuba nkubwira ko Colonel Jimmy yahushijwe na bombe ikomeye cyane, misiri ikomeye cyane yari hitanye Colonel Jimmy wo muri M23. Byagenze gute cyangwa se byabereye hehe? Ibi ngibi nabyo ngiye kuza mbikugezaho uburyo Colonel Jimmy nawe yararashwe. Ese ubu bugambanyi buri gukorwa muri M23 buri guturuka kuri inde, buri guturuka kuri bande? Mbese ubugambanyi bukomeye cyane hano muri M23 bumeze nabi cyane. Aya nama kugiye kuba nkugezaho. Ubwato burindwi bwongere muri Kivu bushinzwe kurinda ikirere cya Goma. Ubu ni ubwato bujaminga cyangwa se bushinzwe kugenda butesha umutwe ikoranabuhanga ry'abasirikare ba FARDC ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ubu bwato rero ngo bwongerewe, bwavanwa ku bwato burindwi hiyongereho ubundi bwato 8 bwawe bwato 15. Ubu ni bwa bwato bukomeye cyane bushinzwe kumenya sinyare z'umwanzi, kumenya amakuru y'ibanga y'umwanzi, kumenya aho drone ziherereye, kumenya ama GPS y'intwaro z'umwanzi, ndetse bino bitwaro bya kirimbuzi nyine biraswa na za misile, kumenya aho bigiye biherereye no kumenya aho drone zigiye guhagurukira. Ibi ngibi nibyo buno bwato bushinzwe. Ikaze rero ku makuru yacu. Wowe utarakora subscribe, ukomeza ukore subscribe, no kurinda kwinginze kugira ngo ukomeze kubera mu muryango mugari w'abadutera inkunga. Kandi niba utarakora subscribe, no kuri ihute, ni segonda rimwe ntago bitinda. Nawe warikoze reka ngushimire, reka ngusabe gukora like kuri ako kumwe rwose kareba hejuru. Uduhaye like bituma ibiganiro byacu bigera kure cyane hashoboka, ukaba uduteye inkunga ikomeye cyane iruta kuduha amafaranga cyangwa se n'inka n'amatungo. Ni ukuri uba ukoze ibintu bikomeye cyane. Ikaze mu makuru yacu, ntago mbatindira. Natangiye nkubwira ko General Wazalendo wo mu Wazalendo, uyu nguyu ni umugeneral bamwita General autoproclamé. Yabavuze autoproclamé rero ntago aba ari general nyawe, ntago ari general wahawe general ipeti, ntago aba yararihawe n'ubutegetsi cyangwa se aba yararihawe mu buryo bwuzuye cyangwa se bunyuze mu mucyo. Ni kwa kundi umuntu ahagarara akavuga ati njye ndayoboye, akabakanga akabashyira mu gikangiro, abantu bose bakamutinya bagatangira kumuyoboka, bityo bigatuma ayobora kubera ububasha n'ubushobozi afite bwo kubayobora, ariko atari uko ari general, agahabwa abantu bo kumurinda, agahabwa abasirikare bo kumurinda, akitwa general. Uyu nguyu rero bamwita General autoproclamé. Yaramaze iminsi abikwa cyangwa se bivugwa ko ashobora kuba yararasiwe muri iki kibaya cya Ruzizi. Ahangaha rero byari bitaremezwa neza. Amakuru yamaze kuba ahagaragara avuga ko uyu mugeneral yamaze
kuba yitaba Imana, kuba amaze gupfa. Bamwita Generali Byamungu Rudugu, yamaze kuba yitaba Imana. Uyu Generali Otto Proclame rero akaba yamaze kuba yitaba Imana, ndetse akaba yararashwe mu ntangiriro z'iki cyumweru turi gusoza, bikagirwa ubwiru bikabikwa cyane. Uyu munsi nibwo twaje kumenya neza ko yashyinguwe ejo kuwa gatandatu. Amaze gushyingurwa ubuhamya buratangwa, bamwe bamushima abandi bamugaya, mbese ni byinshi bigenda bivuga. Urabizi ko rwose nta murozi wabuze umukarabya. Ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa kuri uru rupfu, byerekeranye no kuba ari no waharaniye mu guhuza Wazalendo n'indi mitwe nka Mai Mai na za Nyatura mu buryo bwo kwihuriza hamwe kugira ngo barwanye imitwe yitwaje intwaro ikora mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi ndibuze kukubwira rero, ndaza kukubwira ko muri teritwari ya Masisi, ahangaha ari muri Kivu y'Amajyaruguru, Kinigi na Kibaba, ndetse no ni mu bice bigenda byerekeza Rubaya. Ahangaha hari imirwano ikaze cyane, ahangaha muri Kinigi na Kibaba. Iyi mirwano ikomeye cyane rero ni imirwano iri guhuza mu 23 ndetse na FARDC n'ihuriro ry'ingabo zifasha FARDC. Imirwano ikomeye cyane igamije kugira ngo FARDC yongere yigarurire iki gice cya Rubaya nk'igice gikomeye cyane, gikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, binaguze gusobanura mu kiganiro cy'ejo. Rero M23 birumvikana ko nayo ikomeje kugenda yirwanaho kugira ngo irebe ko itatakaza iki gice nk'igice cy'ubukungu bukomeye cyane kuri M23, kubera ko ariho ikura byinshi mu bikoresho byo kuguramo, byo gukoresha ku rugamba. Urumva ikuye amabuye ikuramo iyashyira ku isoko, bityo ibikoresho bikaboneka. Iki gice cya Rubaya rero, hano muri ibi birombe bya Rubaya, M23 reka nkwibutse ko yahafashe mu mwaka wa 2024, tukaba tugeze 2026. Birumvikana yari imaze imyaka 2 yose ihagenzura, ni imyaka 2 igenzura iki gice cya Rubaya. Rero birakomeje, ni ukuvuga ngo ahangaha muri iki gice cya Rubaya ni naho naje kukubwira ko hari ibintu bikomeye cyane, harimo umugambanyi, harimo abagambanyi muri M23. Hari abagambanyi bakomeye cyane bari kugenda bagambanira bamwe mu bayobozi ba M23, aho ejo Colonel Jimmy yari ahushijwe, uyu ni kamanda w'ibitero bimwe na bimwe bigenda bikorerwa hariya kuri buno butaka bwa Rubaya, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bibonekamo imirwano. Uyu Colonel Jimmy rero ni umukamanda ukomeye cyane, ni intare batinya cyane ku rugamba, nawe ntasanzwe. Uyu yahushijwe na bombe ikomeye cyane, aho yaje ari target ikomeye cyane yo kuba bakivugana. Ariko bivuga ko hari abari batanze, byagaragaye ko hari abamaze gutanga amakuru yavuga aho uyu Colonel Jimmy ahari kuyobora urugamba aherereye, ndetse banatanga sinyare. Ku bw'amahirwe baje gutanga sinyare, nawe amaze gusa nk'uwimuka gato cyane, misile yaraje ihitigwa hahandi yarari, bituma Imana ikinga ukuboko. Ku bw'amahirwe ntago yigeze imuhitana. Ahangaha rero ndaza kukubwira ko ubwato 7 bwari buri ku nkengero ndetse no mu kiyaga cya Kivu. Ubu ni ubwato 7 bwa M23 buri mu ikoranabuhanga rihambaye rishinzwe kugenda rirwanya ibitero by'umwanzi byo mu kirere. Ndavuga nk'indege za ndege na za drone ziba zishaka kuza ngo zirimbure ibi bice bya Goma, kuko hari ibice bigiye bitageti muri ibi bice kugira ngo baze barimbure ibi bice. Izi drone rero iyo zigiye guhaguruka, ubu bwato bwamaze kumenya gahunda uko imeze, ubu bwato bugahita butangira kwangiriza gahunda ya systeme ya za drone zigiye guhaguruka, bikarangira ibitero biburijwemo. Ubu bwato rero bivuga ko bwari ubwato 7 ndetse bwabaye nk'ubugabanywa gacyo mu minsi yashize, burongera busubizwa kuri 7. Ariko noneho ngo bitewe n'uko ibitwaro byatangiye kugenda byegerezwa hafi ahangaha mu bice byegereye za Goma, mu rwego rwo kugira ngo basenye umutekano wa Goma ndetse bangirize n'ibice bigiye bihakikije,
ndakubwira ko aha ngaha berekeje byinshi bigiye bitandukanye mu bitwaro ndetse na za drone, zikaba ziri mu bice bikaba biri gukekwa ko zaba ziri mu bice bya Minova ndetse na Nzuro, akaba ariho ibi bitwaro byerekejwe, bikaba biri mu bitwaro rero bigomba kugenda bisukwa muri Goma. Birumvikana ni impungenge zikomeye cyane rero. M23 yamaze kuba ibibonera hafi cyane, nayo irarebera iravuga ati ntabwo bishoboka, ihita izana ubundi bwato 8 bwiyongera kuri burindwi bwari busigaye kugira ngo buze buhangane n'ikoranabuhanga ry'ibitwaro byo gucishwa mu kirere ndetse na za drone. Ibi ngibi rero birumvikana, M23 nayo ikomeje kugenda itahura byinshi bigiye bitandukanye, ariko birayisaba guhindura systeme yose uko yakabaye systeme bakoreshaga, kubera ko abagambanyi bamaze kuba benshi. Ndaza kukubwira ko hano muri Goma hari abakobwa bamaze kuba bafatwa na M23. Aba ni abakobwa bari bamaze iminsi bagendwaho, ni abakobwa bari hejuru ya 3, ntibaratangaza umubare neza, ariko batangaje ko ari abakobwa bari hejuru y'umubare wa 3 ngo bamaze iminsi bagendwaho na M23, bagendwaho intambwe ku yindi, aho bagiye hose bakabakurikira kugira ngo bamenye gahunda zabo, kuko bari bamaze kubakeka ko baza gusanga ari za maneko zoherejwe na FARDC ndetse n'igisirikare cya Congo. Aba basirikare cyangwa se izi maneko zoherejwe na FARDC, bikaba bivuga ko zishobora kuba zakuwemo amakuru mu buryo bukomeye cyane, bakaba babatoceje, mbese bakabakuramo amakuru kugira ngo basobanure buri kimwe cyose n'amakuru bafite. Baza gutangaza ko hari maneko na zone zoherejwe muri M23 kugira ngo zitange amakuru. Izo nazo zikaba ziri gukorwaho iperereza, ndetse ubwo ni bamwe mu bagambanyi bari muri M23. Bikaba hari byinshi biri kugenda bitangazwa hirya no hino muri M23 ko abagambanyi bamaze kwinjira. Ego ibi ngibi nabe babwiye ejo hashize, babwira ko Goma irimo maneko nyinshi cyane, FARDC yamenyemo maneko nyinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo bigarurire iki gice cya Goma, babone uko baza noneho kugaba bya bitero bifuzaga. Ibi rero byose imigambi yabo ikomeje kugenda ishyirwa hasi, ni byinshi biri kugenda bivugwa. Reka tuze guhura mu bindi biganiro byacu mu kanya gato, turi kumwe.